Sa video pong ini, masolve kita ng duwang radical equations. Ini po si Lando Assistant from Bicol Math Avenue. Ini po ang yung problem for today. Isolve po ang radical equation, the square root of b minus 4 equals 0. And ini po ang yung apat na pilian. Kung ang equation po igwa ng radical symbol, ang apod po saya is radical equation. And dua po ang satuyang objectives pag nag-solve ng radical equation. Ang inot po is ma-isolate ta itong mga terms na may radicals sa sarong side kang equation, either sa wala or sa too. And pangdua po, mailuwas ta sa radical symbol itong radicand. Hindi po sa given problem na ini, itong inot na condition mayong problema tayao na sa wala ang terms na may square root symbol. So pangadua po, dapat mailuwas ta ining b minus 4 igdi sa square root symbol. And magigibot ta po yan kung gigirumdumon po niya to na ang radicals are fractional exponents. Ini pong square root, ang gusto sabihin po kayan, ano man na radicand nakaraise sa exponent na 1/2. And para maging 1 ang 1/2, kaipuan i-multiply ta by its reciprocal which is 2. Tanganing kung ang exponent kang number is 1, mayo na siya ning radical. So yan po ang gigibon ta igdi. Hahalion ta ining square root symbol sa paagi kang pag-raise kang both sides kang equation to exponent 2. Ta-implied po na sa ang index igdi is 2, so 2 divided by 2 is 1. Ang matatala na lang po sa wala is b minus 4, and 0 times 0 is also 0. And simple linear equation na lang po ang maluwa. So, adding 4 to both sides of the equation, ang simbag po sa problem number 1 is b is equal to positive 4, which is letter A. Hilingon ta po ang sunod example. Halimbawa, igwa kita ning the square root of negative 50 plus 15m is equal to m. And ini po ang sa yung mga pilian. Sa giraray po, kaipuhan na maihali ta ining negative 50 plus 15m sa laog kang square root. Dapat mailuwas na po yan. So, duwang conditions po, inot, nasa wala or nasa too ang terms na may radicals. Nasa problem na ini, mayo ng problema ta nasa wala na. Pangadua, dapat mahali ining radical symbol. So, paano tahali ng radical symbol? I-erase ta sa exponent na parehas ka itong index kang radical. Igdi, ang index is 2, so erase ta sa exponent 2. Ang result po kayan is, mahali na ining radical symbol, ta makakancel ka itong exponent na 2. Ang walang parte, magiging na lang negative 50 plus 15m, and ang right side is m squared. Unlike the first example, igdi po, ang nagluwas na equation is a quadratic equation. Quadratic, ning hulita ang pinaka-highest degree, kang term is second degree. So, kay pantang girumdumon kung paano mag-solve ning quadratic equation. So, to solve this quadratic equation, mag-add po kita ning 50 minus 15m sa wala, and iyon man po ang gibunta sa to. Nganing maging 0 na lang po ang sa wala. Ang sa to is m squared plus 50 minus 15m. And isurat na po siya in descending order of power. So naging na siyang m squared minus 15m plus 50 applying commutative property of addition. Ngunyan po, this is a standard quadratic equation and pwede ta siyang isolve either by factoring, by quadratic formula, or ano man na procedure kang pag-solve ng quadratic aram na nindo. So isolve ta po ini using factoring. So, ini pong m squared, pwede ta siyang isurat as m times m. Ini pong 50, hahanapon taan sa mga factors nganing pag pig-multiply 50, pag pig-add, maluwas po ining middle term na negative 15. So, kay punta po ning negative 10 times negative 5. Ang product ninda is 50, positive 50. Pag pig-add ta po, negative 10 plus negative 5, that is equal to negative 15. So, ang duwang factors niya po is m minus 10 and m minus 5. Since this product is equal to 0, kada saro po senda is equal to 0. Add 10 to both sides to get m equals 10. Add 5 to both sides to get m equals 5. Ngunyan po, importante yun ini. Pag nakuha na ang simbag, i-check duman sa original equation. Kang pig-raise ta ang equation sa exponent 2, it's possible na nag-introduce kita ng extra root or sobrang root. Common pong nangyayari pag nag-solve ng radical equation na igwang extra root. So, hilingon ta kung igwa igding extra root. I-check ta kung ang m is 10, saka kung m equals 5. So, kung m is 10, sanglaan ta ning 10 ining m na variable, and kwentahon. Nagluwas po, square root of 100 equals 10, which is correct. So, m equals 10 is a solution. Igdi po, i-check ta kung m is 5. So, substitute 5 for m. Si m po igdi naging ng 5, si m igdi naging 5. And kwentahon po, naluwas na square root of 25 equals 5, which is also correct. Kung sabihin po, igdi, mayo ning extra root. So, ang simbag, duwa. So, igo po kita ning duwang simbag. M equals 10 and m equals 5, which is letter B. So kung nakanood po kamo ngunyan or may mga kabisto po kamo na pwede pa makanood, dahil po kalingawan na mag-subscribe, i-share ining sa tong video, as in dalanan po ang masunod na pang mga video. Sa sunod po, ilingon ta kong igwa naman ning extra root.
So, hindi mo po guys, si Lando Assistant, Bicolano, taga Calabanga. See you in the next video. Bye for now.